channel and the manduni shankos nyak mlano washni an walle shanka jandang ro with the bangwan ka paingwan run kina dangro with the jandang ro with the bakel bana report in content bere gwasme bana kalinga tada na shikatu wakaja mi jira ma jirit gwasme kan online tv channel go region ojin their channel they support they subscribe ko mi take a report mi bare da chama la shubekaji kami guji jeka Facebook page da go region odi Facebook de jagor ko blair content lat ko rodien bikan chama la shubekaji ka je report me bana right ke ku ko rin to ko dia kore to kam kuma spela yo kene kume jani ala kume kirme yadit ba report me bana jelinga gwa riune to ngwan dio je chikan linga no ishawo dire shaja ka bia important information gwa bia kula linga no do badanen kap ka je ki ngum latke kume spele ayo ki ngum chikan ya leka ka jen ki kora moni kawdir bia correct information bia je gwasa me ki ler dan lo roda kalian ko gor kono banatin konti lat ka rodien bana ka ngaje gwa ko gor kono bu kon everything is in content lo rodien ko de link bia ka link gwasa me men yam jene en kur chete kenin dang jok en kuru dier chete kenin dang jok gwani mashide ne jani ko bana ga chole de ni jane ko kanwar pan dino kanwar tilat ke ni din ka interest ke man gor jang ajen let kanama ankoro mo shidme che kona ngach kore nyam ke kona ngach ke wedi dino chan man focus ka jen kore me kore che ka chite ka nin dang diokone tana kor welna ba de ni SSPD ba ka joch bi ka nyok lunjok ba ka nyom joy ke bi ka lunjok ba ka joch bi ka lunjok lo wel na re wich men jito gene udier take a kor shedem ngai kone shikondi ala ngaje no udier chala do shakep duno bi alere me bi ajeling me come example method kishan method me shikon to ka kobo me shange gwaze dan me chidi ne SSPDF shigaben rey wich ka kobo ngayen me dan shalat anwer why army kene kuma SPLAyo menyam ya gad jako biga jere wich rewde chuken kuma chuken gwen duop chuchubre wika kobo jen tactic enyam chikena laken chiken kuma jako were wich ateriek ka udier cham chiken ma cha nyok melat keje commenter kene long ter kene one chubre wich jago jino wich tel meditin let them come kechup jadi ni SSPDF dia cha nang ka udier she video ma shegu kan other information kan jek video mi cha post an warin konde kwikir mi yadit ke kwijane ka tur ka rodin ka tiarenial ala gwa dan la renela nyuratan do not take information mu bumbum kel mi chalat akan general ke ne konde wan ko tilan warin kel tin kwijane gwa da right tin take wut kel mi chiro tin ngwase mo che weta ke dio ta ke dio alo ngeje emele rode no take dio la tok ko right ke video wada right ken o chine chup ka ku dier pa ya matar jen matar na me jele ka general ken dial ke dini rey wich tela civilian mudir nenten of course take kan mi chalat ke social media ken mi chagor no nene eto tem right now chagwa chine ku chine keben udier lo bi mal bentin be civilian ni bi lu njok na civilian kon tikane but tell civilian ya de wich ka udier there's no civilian there teram titin because mission dien shete ko they can civilian they can serve mission dien ode
they want them ko bi ken ka jaka bi kala hostage ki bi kala ne kep ken ka tela kwany ka chi urien tur ano chi kan wake up ano che tol chaganen te cha dul cha wanga ken mission jano lo way kana gor bi ka tej bi kan ga destroy ko run chi ne re chi ka bi lunjok ne re ko la civilian ko mu ko lunjok ba la moy ka hard time der ken du ler ken la bio let ken ka so no mo balari ngi di long. I do know one message very clear long na to di na da roy gatin ano chene nget na me ken atene ke diu kwali jong ye wona na sometime nuari ano tin konen chiru watch la gwi je no cha ka pot ke cha ka ju chire me cha lat ka ko medan ko baran baila to kim na le rode ku me spile IoT ka kur ke te ke tactic ne la lede ko bi gori en yot jok bi kan time bi kan min gwich ba ne to ba ja ko bi bere wich bi ke station tan den ba chiang danan ba final ba je to ko je bi kan churi ale kala ken nyodo ye medan e chi to ka kobo ka chenge dan chine ren wan chi gariar amene did wich ti ku kir me yadit dien mi chi de riare kur choriar mun wara muden wade ka ladeka ja jo nak ka ko te kel ka jang ko mai teram ngeje mai la ka wiya jega ne dia la ram ten wan mo be din jek meji to ka ko bo jen bu to ko dier nyoko genon ko ken en kuma spela yo ken wer waya mi sha define ka cha jo ne ke a tactical withdrawal ti mandara ngai kone me change me ka kore ne me chi to ke ripoda ne sha lat makan na reale ka gwa kenetin konti la dini SSPDF me woka kore chi to keneti ngwan che ne galon ne korti wich the same thing ka kore mbo chi ne ngwan chi garia but ken kuma SSPDF ken pe dan chi ken lat ko la ken mala bin album miti mi chi kan lat mi chi kan ngaje no chi ka take advantage ba je reale ka ba di kalan je no chi ne wich ne ka simply ken tour ni ken video ne konti ken tek ti kan ga tor anyok ti kan ga tor gwa hazame ken kare wi ken tour kene tiare ne ala karwade rei wich nan kene tolten ano long woda duor bume so na me wega ye kwala nyoni mandan choda lat shi kuma spele ayu kene norway am itin te ka udie payam ano ka longo shugan winimi ke ga matiang ano charo dien wuch anyok ne tin kontin kap ko kur kan wari wang dien karodien ne de kona chenen kan wari kan jang kan kenen tin raike batchar nenen wari karwa joko tungnat amnyo do nwari kan karodien ko ala use a jang wood janga mitene ke juba kan nwari kenen kontin kwari nwari ko ala chamkel so na me mdan yen ling ano ke kwi kurana chituo ka wudier ya te ngaje nodi kume SSPDF chi chubre which ka churen torga tiare nyale ka kume SPLA tactical withdrawal so more information bana ka jika gwaden be but for now tele ke jwala ti cha ala ken ano bana mdan le rodo ban jejek ngane jeno kuma SPLA IoT ka kur achir mdan ngai kone la interest dana o ban wer bana ka gang their safety important longo kon ano ko doran balwar duno ci konte kene ite mode cha ko ga jang biga power in bukene use against nuari ko lat ke interest dung janga na me che jien ko mandala na de tin cho ko chin nuar chele diere more kan nuara dien ki kan nuare jemne jena anu diete nuara tin ana me kene ite teknoloji la to ko lo chiken le na agenda jani chike de jen de kan lo ma biga nuara kan goro bikan ko juj ko lat ken wona ne ken udier payam agent the headquarter las headquarter dung kuma SPLA so jen ta dan lat ken nuare be jelong me ko no gik kono interest mo shi interest nuare malet ken interest individual interest muwe ka jang kano ba mu ke reward mi chaling no cha wuji mo cha de kef di ni SSPDF ko malet kir mi yadi de la jam mo je ke shek ke mo je ke yo gwadran shi ngaji no jin ano shi nuare ga jo ke chin nuare ku ci ganak be ko lo mo ano ka yo jen ta dan te kim yadi teten telemission do dien mele den kir mission no di banwari beke jakan karodien jen ta dan le rod kun na me jatin jen kun man dan kun na rodien ke jen shi anona tama toga ka lungu shuk ka ba to gwan na tanwan
ka kor gwa de paiwa pan ka jete report me chalat report mo dunga kobo ka nuare te ka kobo ka jen kwi kor ngai kone koran ke jen kuma jana na mo no kan di nuar kone ku jimi ne kel ke kir mi yadi tiken ke mission milet kene ke pin en mission mo mission die no bi kan nuar bi kan gada gor ga jeno kwot kan nuar kone te ka kobo tinte lan nuare eno tie kan nuar pin go de kan kwade kan jek jendan le roden tam kun na ma jatin ta murai kono kun mu bej ko mu we tuok la tuok be beje mat ko nuer charen bulwang kami de gorodien ger ko mba ye kwot ka kwen ramo ko tie ga yobe ye kwot tin na lat ken teme dakar gai ko ka dor shal kamo michal kamo i jonglei state ko jela kwere jela governor melet ken ke mission anti ke gor ken de kan wade kan ga daga long gor kan nuer tiene de la de lo yal ke de kan widien de kan kula mo lo pim kena ke ne de jakan ga ko de kan de chokin de ka shima kan kwar yenta dan le rode the same thing ka penal under rude shal kame Jacob dollar gorge jenon werbo tin konen tin ci kum ci kana nok la kum jane be ka rudien submit be ka cho gane be kana nyok mishim kan mo yenta dan le rode. This is the same tactic in yotke kwa doctor kwa wude me chale dollar kwa ji le influence ne de konti ke juba so again ta dan le rode damo report me de yena ngach chi mission mo gwa keke kan it kontin na kanwari na me da la jen report kur na ni yen ling no kamanda an sure la gwas money o de konti ke ngejino ngum le rode no re which dan koni chal nuare ka ta dan na kana ka je. Another report me bagor no banyo ya kel bagwasme no report me bala report gwada dan ci jang ci nyintin jang ti go korean mi kana ter missionary wan ci liu kake report mo no nga japan cha ci kana de to lo de kana to so bejamat but kenyam akana we ga jen kor me mi ci kana ga kan jang korodien bi anga je no pan chetika kor ki dio je runwani jete kor mi to ka jong leiba kor mo to ka kam jane korodien I don't know mutuo goni but we can dong de bel ke kuma spila yo but to ka jang korodien tuk jule ka ke ai kone teken ke siata ne to lat korodien ka ken binimi ka siata to ke ti we ka nyingo kan to kokien no mo mele rode chana kuwe ka jen dor jana na mo kole la maybe dong jen warap or somewhere there che karieng mi chor lat tun ka tun is che jang chi nyen kor chi nyen ga je che ne ri chop jen ngwani de baro cha kanak ke report nda ne chalat eken tun is dor jane chin wari gan tin wajen tuoga kam din korodien ka ta dan la kona ngi jeno tiken ke tare korodien kan ja ka changa jen dang ro de ka pai ngwan ronkin down jen dang ro bakal de kontinene chu koro mo chu to kam ne chal ke loi jang community kene mi chala ani attack tite ka chala a cook section ken te ka great jalwaw ne de ti ka jang korodien ka jo chala da wa koro niam min chu tuok ne de jen ngwan chi ke liu de kur korodien kan jang pala koro me mo tuok ne mi la ga jan la ga jagat ne doran kon werbe konu nak tonga mina korodien kan ja ko te ga tengwan atilat ko tigen ga tare kan tare ok batigatin en kor mo karwa de meta di je konling more than 60 people ti chori nak ti charo nakaka ko mi ko we kor ko kan ka halmi kore to yo la na karo dien long kwal nyono kon wone ne kan jang de ti de daka doran tini re duaren to mi tel mo gamlet kan ba karo dien chicken dier bo kanetin kontin atila halikin malat kame kir me yadi kana jangnan kon kel ga ka juba they have no idea ko me kene dinga jela to no tere kan ga kon wadi o chikare de na karodien chikan de nyin they can focus ka wo an ware ka joik but ne de kontin lat ka tichudien lot kene de konti ga juba la kwar jane kir me yadi kene de ala konti kel ga kene den kon tinte ka mission ko ban ware ba kana of course ko chikate ka you ko en country resources gold petroleum kan dial cham ga ken
chicken we ka salary la dung civil servant la tin kon chit ke ngej chit ke police chit other government workers sin kon de yode kan ge ko chicken ge no ku ken la ne ko ken ken la ko ba mission dien ke agenda dien ba je fulfill ne di chal ke jeng elder council ko dit ken charen rolo ko bi ken ne ko ken tin kon guru jeno dong de do de ken je bi ken ka joira ar ki bi ken ga tagra chir mangai kon raina ko kan were kon ka yotin kon ken ka dul ka karun dialati gwi nwe no malat ke jange magwa ku ken no be chum ne ka ke gor ko ken bi ken long dien long dan te ka ba je kon joje ken den tomorrow mi chi ku telot ba ga chu slave bu ga chwa kwain ka jang tera mutuk ra bi le gwi ken atam let ken me we are very powerful ko kon brave ci de jin la ram ngeng ke bumi e ko nyenye kan waru ci jan ajanda jana dire gwi ko dob dan de gwi ke result to ci nyin kim ya di ci nyin jana ke nyin ne dia ke nyin jinubin ten warten te jangten te atik ten ji ko to everybody metre wi ke South Sudan can 64 tribe ke part of those resources but chaga they use aram kel bukun wi ko ele dak for how long ajenen kwa roy lat ji United Nation no ne ano South Sudan bete gamal ring ma chara berar ba mal bajeta but ko dwal ke kene de konde kel ge kin mi hadi gor keno ba no realten kon shun kel ring ma char ba ga destroy kin yada ken so chen le ring ma char lale le luñ ba chutel power ajen ta dana char kene ke ba ngi kon yala no ne te ram dir los ko jeni che jinak ke che ji joj ke te ka par mete ge che de mu to kan wer kana mu joj ke nwer kana min saranda kan wer adien e ko jeni te ga long la jag ni loide ko be jas ke ji shadun mum ling mana gwat ya jor so na me emiritin bianga ji no ne jang na ka rodien dorien kan ne ko la haliken kwiken madan lat ke jang ken gwatme ne de kon dong chi de ko la tin chi cherken chi ganyon kala ko ya kan ko ba ko jak ka jongle ba ga jaka panal ke ba ja ka unity state kar wen administrative area kan go da kono be kan kulo nyin tin kan wer chu hali pure haliken tin la ji dawut they have no idea here tin kan kore ken tongomo do no chaki influence no nuere keneti ji ka kan kon dor ken kan kon kamadak dora nyam la mala ji ka lungni shang mi ji korche to e bor jen mi cha bor cha ko kule piet nyiro ni ken Michael Makwil weni wo kol manyang jugni ko ne den yan ga kum South Sudan tam right now ka jibor akene de konen cha kamo binyin kan wore ramadana la justice minister nga Michael Makwil kan ko ne ko Michael Makwil la kala de ka queen wore ki ga kwida kuma cha min yire norun kelun mi da nyire yende al yene to mis jira ma ci bom nga jirwa nga jimu ajira ma ba dil nyire la to ka jor min rajbe anu te ga mi bi question katin kon let ken ka mu we disagree ka mi let ken ba ji nyire kan ba cholo no jin you are against law so jin gwad bi chuter bi telot from there kake but when you are there praising them yage ke leadership dan te ke mu ku benefit ke ken jira ma dan ku ne ko lo nak ba ji jago jin heroes jira ma gwa shirga mene lol gat kon ta ban den gaintin kontre kuma ka these are the people in kon kwala use jang de kon gijino ken ka kwara teram de dollar ne ken kula tetinu apanal ka ngan sig nuore jongle state ka ngan sig nuore unity state ka ngan sig nuore ne ka nga sig ne kire tikel ka charana joge jin milade momi jek ba togr bala pat please chune ga chuga nak agona do dan malo ben gaje kuyen ma charkel jen de nuore dial daga jamare South Sudan kelio bana jaka refugee camp kurundial ite ga ma char mu gor ke nuore kami reng ma char mu yogo jen runa nga biji lo goro guje blo binyal blo pit ko chireng ma charte jen teram kwa blo wi mone me jin mi lede mo gwa ba ji dil no ne ku ba jin mi tele mi lade tele jawde tele to tele jarien mi de lar ba ikule no ko de goyri ba ngai ke bedu ko right now nueri tin ko kina content dongwe je no te ka yo they are using power che je kamo jin ba jin no na che je kam power ibna dual ke je cheng lele te ka kwakre teri bo la ngwanga no baji yorar mi jiram mo mele tichiru rienot du no nuere ka gwede shi ka tel mat ne ka gwan no ber ko ga ne de nyon ga konti mi chi we ka background ne kendi al de je ga no je ka long in nature re te ga de na to ga gar ka de na be ne al
te ramde gwa ga ka de ka be jeg dit ka de teleja o nature from there taken ke hunger people ke jiga ke jibat everything de let kenke ka dom shora lot jen nen yen tem right now shush kon ko ci kon ci ne kon te lot tin ci lano de community de kan la de ka ci ga bani alko biken gorje bugun wer biken ka dak jen mate ka ko di alen kon ga di tem rami mo gwa gat ke de ke ci pit ke dignity te ke family mi ci ngeja gwa chen ke le didi yo la bana chere be gu jeno de jale nene ba ko kon were de je kan kon mate ke unity ana gara ti kul pi dan tema kan dong bi mat bi kan kul ngaji no mat gwaye ki bi kan kul ngaji no dorane me dor me gwa ko tana chicken dier ke dor so mishine me gorje no de je temye ka kui kor kon chi talk bana more information bana ga jika gwaden be later on bana right ano ke debate en chalat ka ta dana de ngot de ga gerke je la ngot 2018 peace agreement ka parliament re wika Sudan ka logdien ko ba queen kware ba jela da gwa gor kano bika queen kware bikana yar no ke jikan gor de ga da kamita de kan involve kana me alaram dana kule la main signatory peace signatory me tan mal kan ke miyadit gor gana ta kan rar bana right ni yo ke report in content be en bi ataka mal bana nyogo jek ka another report chuje poro jeno jin bin war online tv channel be support be subscribe ka bi jenyo abog ne ko kien en bi ataka mal bye bye